Mbifurije igicamunsi cyiza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri aya makuru agezweho akomeje kugenda agaragara ku kibuga cy'imirwano cyangwa se akomeje guturuka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kwa mbere, turi ku itariki y'Icyenda ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Mumeze mute? Igicamunsi kimeze gite? Mumerewe mute aho muherereye hose muce bigiye bitandukanye? Mutubwire muri komenti, hanyuma munyemerere munize amatwi ho gatoya mbagezeho amakuru agezweho muri kano kanya. Umutwe wa M23 wamaganye ndetse unatangaza neza yuko ukomeje kubangamirwa n'uburyo umutekano ukomeje guhungabanywa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo. Wongera gushimangira yuko wifuza ko ingabo z'u Burundi cyangwa se ingabo zose z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo zava kuri ubu butaka, hanyuma amahoro akaba yahinda. Uyu mutwe wa M23 uvuga yuko wamagana ibitero bikomeje gutegurwa ngo byaba biri gutegurwa kuri uyu mujyi wa Goma kugira ngo babashe kuba wawisubiza. Aha baboneraho umwanya wo gutanga ubutumwa bavuga yuko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe gucunga umutekano w'abaturage n'ibyabo mu bice bamaze kugenda bafata. Ibi bibaye kandi mu gihe impande zombi bivugwa yuko zananiwe kumvikana ku bigendanye no guhuza ku masezerano y'amahoro, aho kugeza ubu ngubu impande zombi zisa noneho zamaze kwinjira mu mirwano nyirizina mu rugamba rukomeye cyane. Amakuru atugera avuga yuko mu gace by'umwihariko kegereye Penga harimo kubakwa ibirindiro bikomeye cyane by'umutwe wa M23, aho bivugwa yuko iki gice ngo baba bashaka kuzakifashisha cyane cyane bigarurira ibice birimo nk'umujyi wa Penga uherereye muri teritwari ya Walikale. Iyi teritwari nayo isanzwe irimo abasirikare bakomeye cyane bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu ngabo z'u Burundi. Umutwe wa M23 ko umaze iminsi utanga amatangazo usa n'ugaragaza ko ubangamiwe n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi cyane cyane no muri Kivu y'Amajyepfo. Aha muri Kivu y'Amajyepfo rero bivugwa ko ngo M23 yo yaba yarabuze ahantu yamenera igerageza kuba yakwigarurira ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane yuko ari ibice kugeza ubu bikomeje kurindwa n'ingabo z'Abarundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda abitangazwa. Munyemerere turagaruka no ku yandi makuru avugwa mu Bazarendo, ariko kandi turagaruka no kuri uyu musirikare nari nababwiyeho kare, umusirikare waje gufata umugore ku ngufu. Uyu musirikare akaba yaje kugenda atabwa muri yombi. Ni umusirikare wo mu Bwongereza. Ikaze kuri mwebwe mwese rero aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabashuje, tubifurije igicamunsi cyiza, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije guhaha mu karonka, tubifurije ishya n'ihirwe mu buryo bwose mu byo murimo byose. Abadukurikiye bari hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura, abari Gitega no mu yandi makaritsiye, twifurije ibihe byiza. Abadukurikiye kandi muherereye hirya no hino mu isi, birumvikana namwe muradukurikiye rwose muri benshi, haba mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ibugata amasimbi, mwese mbifurije ibihe byiza. Mbibutse gukanda subscribe ku bageze hano bwa mbere, munatanga ibitekerezo, nshimire abamaze kubikora rwose. Hanyuma mumbabarire munize amatwi mbagezeho aya makuru agezweho muri kano kanya. Ni itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa M23 rivuga ko ryamaganye ibikorwa by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga yuko Abarundi ari bamwe mu bantu bakomeje kubangamira umutekano hano ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi nyamara amakuru avuga yuko ibice bigikomeje kugenzurwa n'umutwe wa M23 ari bimwe mu bice nabyo byakomeje kugenda bigaragaramo umutekano mukeya, nubwo n'ubundi bisanzwe bigenzurwa na leta bimwe na bimwe umutekano mukeya urimo bitewe n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko kandi ku rundi ruhande amakuru avuga yuko ibice bigenzurwa n'ingabo z'Abarundi byagarutsemo umutekano ku buryo abaturage ubona babishimiye gukorana n'izi ngabo ndetse no kubana n'izi ngabo, aho kenshi nko muri Kivu y'Amajyepfo bivugwa yuko ingabo z'Abarundi zikunda no gusura abaturage zikabakoresha inama hanyuma bakanasangira nk'uko byigeze kugaragara. Amakuru atugera avuga yuko muri iri tangazo rero ubona yuko ryashyizweho umukono nabo n'umuyobozi wa M23 umuvugizi wa M23, ryamagana ibikorwa bise ibikorwa by'iterabwoba ndetse banamagana ibitero bikomeye cyane. Ku ikubitiro bagarutse ku gitero cyabereye i Katana, bavuga yuko bababajwe no kuba rero bakomeje kugabwaho ibitero nyamara impande zombi ziri kugerageza kumvikana ndetse no kurebera hamwe uburyo amahoro n'ituze yagaruka. Aha kandi bavuze yuko bakomeje kwamagana nanone ibindi bitero biri gutegurwa kugira ngo bize kugabwa ku mujyi wa Goma. Icyakora batanga ubutumwa yuko umujyi wa Goma n'ibindi bice byose
bigenzurwa n'umutwe wa M23 birinzwe neza ndetse bizakomeza kurindwa neza. Bavuga ko inshingano zabo ari ugucunga umutekano mu bice bigenzurwa n'abaturage. Bongeye kandi kwamagana ndetse banavuga ko bifuza ko ingabo z'u Burundi zava ku butaka bwa Kongo. Nyamara abarundi bivuga ko usibye kuba biri mu masezerano, bivuga ko abarundi ari abantu basanzwe babanye neza n'ubutegetsi bw'Kinshasa ku buryo ngo bagomba kubana ndetse bakanafashanya mu bya gisirikare nk'uko n'amategeko asanzwe abigena. Kugeza ubu rero n'ubundi bivuga ko impande zombi zikomeje gutegura urugamba mu buryo bukomeye cyane. Hano muri Warikareho muri Pinga n'ahantu ngo hiteguye kuba hafatwa isa n'isa mu gihe 23 ikomeje kubaka ndetse no gukaza ibirindiro muri ibyo bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera impungenge batari bakeya, maze bagashimangira yuko uko byagenda kose intambara ishobora kuba yakongera kwaduka isaha n'isaha muri ibi bice. Icyakora n'ubundi nubwo muri Kivu y'Amajyaruguru intambara ikunze kuhagaragara cyane, muri Kivu y'Amajyepfo birakomeye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Inyeshyamba za 23 kandi zongeye gushinza cyane cyane umutwe w'Abazalendo, cyane cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirashinzwa gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Remera, ni muri teritwari ya Karehe, intara ya Sud Kivu, nk'uko bigaragara kuwa gatandatu tariki 7 Kamena 2025, maze bagasahura ibikoresho byose by'ingenzi byari birimo. Ibi byabaye ku munsi wa gatandatu nyine nyuma y'iyo mirwano ikomeye cyane yabaye hagati y'inyeshyamba za AFC ndetse n'ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace avuga ko kandi byasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi nk'imashini zitunganya icyayi, izisarura, izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya ndetse no gutwara n'ubundi umusaruro w'icyayi bijyanwa ahantu hataramenyekana. Ni mu gihe andi makuru aturuka by'umwihariko mu batuye muri ibyo bice bavuga ko ibyo bikoresho byose byafashaga uruganda gukomeza gutanga serivisi zo gutunganya icyayi byatwawe n'abantu bitwaje intwaro. Ntihamenyekanye by'umwihariko aho babijyanye mu rwego rwo kubihungisha abarwanyi ba 23 ngo batazajya babikoresha n'ubundi bari gukeka abarwanyi ba Wazalendo. Uru ruganda rukaba rero rwari ishingiro y'imibereho rero y'imiryango isaga 100 ituruka mu gace ka Mpinga y'Amajyepfo n'utundi duce duturiye Remera, aho by'umwihariko uruganda rwari rwubatse. Abaturage benshi bakaba rero by'umwihariko barukoragamo ibintu bitandukanye, irimo guhinga, gusarura, gutunganya ndetse no gupakira icyayi, bikabafasha kubona amafaranga bafasha gutunga imiryango yabo. Ibyo batunga ndetse imiryango yabo no gutunga imiryango yabo nk'uko bigaragara. Bivuga ko rero ubu ngubu ubuzima bwabo bushobora kuba bwatangira kubaho nabi cyangwa se kumera nabi kubera ko ibyabafashaga bisa naho byahagaze. Imiryango yakoraga rero muri uru ruganda, abaturage ndetse n'indi iharanira uburenganzira bwa muntu muri ako karere yagaragaje impungenge ziterwa n'ibi bikorwa. Ivuga ko by'umwihariko abaturage batari bakeya babayeho babikesha uru ruganda, none basigaye iheruheru. Abaturage ba Karehe kandi nabo bavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, by'umwihariko ku baturage batuye mu bice bikungahaye ku musaruro w'ubuhinzi, nk'uko bigaragara nk'aka gace ko muri Sud Kivu. Bemeza ko kandi iyo uruganda nk'uru n'undi iyo ruvuyeho mu buryo rero butunguranye hadatakara imirimo gusa, ahubwo n'ubucuruzi bwose buba bwangiritse, ubukene bukiyongera. Abaturage bo muri Grupuma ya Remera barasaba ko hashyirwaho rero ingamba zihamye zo kubarindira umutekano ndetse no gusubiza ku murongo ibikorwa by'iterambere bari baragezeho kugira ngo n'ubundi ubuzima bwabo bwongere gusubira ku murongo ndetse bwongere gusubira kumera neza. Iyi nkuru yindi ikomeje kugenda ivugwa ni inkuru nanone yakomeje kugenda ivugwa mwa bantu mwe, ikomeje kuvugwa cyane, reka nayo tuyivugeho. Munyemere tuyivugeho rwose tuyigarukeho. Uyu musirikare ni umusirikare wo mu Bwongereza, yari mu ishami ry'imyitozo y'ingabo z'Ubwongereza muri Kenya.
by'umwihariko nk'uko bigaragara ahitwa Inanyuki, akaba yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gufata ku ngufu rero cyakorewe hafi y'ikigo cya gisirikare. Bivugwa ko rero ibi byabaye mu kwezi gushize ubwo itsinda ry'abasirikare b'Abongereza basuraga akabari gaherereye ahitwa Nanyuki. Umwe rero mu basirikare arashinjwa gusambanya umugore wo muri Kenya nyuma yo gusohokera n'ubundi aho hantu, nk'uko iyi nkuru n'ubundi dukesha urubuga Kenyazi .com ivuga. Iri fatwa by'umwihariko rije mu gihe hakomeje kandi gukurikiranwa imanza zitarangijwe zirimo abasirikare b'Abongereza baregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore bo muri Kenya. Hakaba rero hasabwa ko hashyirwaho uburyo bunoze kandi by'umwihariko ubutabera bukarushaho rero gukora n'ubutabera bukarushaho gukora akazi kabwo. Kuva ubwo rero abapolisi ngo babajije ukekwa rero icyaha kandi iperereza rirakomeje. Hagati aho kandi minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ngo yafashe iki kibazo by'umwihariko mu biganza byayo. Umuvugizi wa minisiteri yemeje itabwa muri yombi agira ati dushobora kwemeza ko umuntu ukorera muri Kenya yatawe muri yombi. Umuvugizi yongeyeho ati imyitwarire itemewe kandi y'ubugizi bwa nabi nta mwanya ifite rero n'ubundi mu ngabo zacu. Raporo iyo ari yo yose n'ubundi y'icyaha gikomeye cyane kireba abakozi ba serivisi ikorwamo rero iperereza mu bwigenge yanze gutanga ibisobanuro birambuye. Ivuga ko iperereza rigikomeje gukorwa n'ishami rishinzwe ibyaha bikomeye cyane mu gisirikare. Bibaye kandi mu gihe iki gihugu kitaramenya iherezo ry'iperereza ku iyicwa ry'umukinnyi w'imikino ngororamubiri wo mu gihugu cya Kenya Agnes Wanjiru. Bivugwa ko nawe yishwe n'umusirikare w'Umwongereza mu mwaka w'2012. Reka mbashimire kuko mukomeje kudukurikira, ko mukomeje kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu. Abakomeje kubana natwe mukomeze mutange ibitekerezo, mukande like ibiganiro byacu musangize ku nshuti zanyu. Bifurije amagara mazima, mbifurije guhamuka ronka, mbifurije amahoro aturuka ku Mana, mbifurije amafufu n'amafaranga.